Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao, ciao, come siete? Benvenuti a Le Parey Lafare, la programación en la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, sì, da Freire Córdoba en Argentina, en que con la programación Sente Stante Dui, 172. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo va? ¿Cómo está tutta nostra cara audiencia? Turna sì, abate il tacun, nauta bota il pi. Una buena programación para por ahí seguir, para traer los recuerdos de las charlas en piemontés, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los encuentros en familia, que por ahí también nos vienen tenerlos de vuelta como quien dice ahí a flor de piel, Pablito. Aven sempre bin ciacciare in piemontese. Sempre bien. Sempre bin. È una cosa che a me andare, a fa vivere per uno vivere qui, e seguituma vivere, seguituma vivirlo. Como siempre decimos, la cuestión, la fare es siempre hacer una buena charla en piemontés, que tan lindo es. Hoy con el programa 172 le trajimos algo especial por ahí. Algunos que los aplicamos acá a la Argentina, pero estos son del Piemonte, Paulino. Se parla in piemontese, i proverbi sono una roba che la lingua piemontesa a mancupa. No faltan. A mancupa. No. E alle come das ditti se veramente suma in l'altra parte del mondo, per lo che tanti di questi proverbi sono proprio per il Piemonte, per la stagione, per il momento, per come fa il tempo la gente del Piemonte. Propio para él. Así que bueno, hoy le trajimos un programa sobre los proverbios piemonteses, que por ahí se refieren un poco a los santos, al cambio del tiempo, a las estaciones, mes por mes, los proverbios de cada mes durante todo el año. Pauli, luego da ringraziare a una persona che lascia irine vai de parole che neanche sapevi fare, Veramente, come diciamo sempre, quanta fada manca, andiamo a cercare a chi casà, andiamo a dire. Mario Martina. Mario Martina, le damos un saludo grande para él, fuma un saludo grosso así da Le Parey Lafare, perché stavolta alla Shairine vai de parole, Paulino, che neanche sapevi fare. Piduina, proprio para él. Sì. Perché che andiamo a fine disagi, insomma, parei, proverbi da tutti i mesi della stazione, e sempre il vede che insomma camin che parluma dal Piemonte, per lì che la stagione di Giuma Parai a combina pa con Venezia l'America. Saríamos contrastagione. Contrastación, Ma estamos hablando de enero que aquí hace calor y allá hace frío, por eso que por ahí a veces, bueno, va a cambiar el proverbio. Ma, anta capilu Parai. tocca capirlo. Tocca da telo, termineremo il mese e pensé che se parlò genè su Manlù in Argentina. Pilla Lulius, pillas niente. Eso sí lo que hay ahí. Así que bueno, vamos a empezar con los proverbios del mes de enero, Paulino. Tacuma con il mese genè. La Epifanía. Tutte le feste porta via. Riva Carlevé. Tutte le feste tornan me. Así que para la Epifanía, todas las fiestas se terminan, se van, como quien dice. Llega el carnaval, vuelve la fiesta. Torna festa. Una fiesta. Torna cantone. Alla Epifanía, el dì al passo della Fiormia. A Sant'Antoni, al passo del demonio. Así Y que, San Bastián, la violeta en mano. así que a la Epifanía, el día al paso de la hormiga, pian pianín. A San Antonio, al paso del demonio, y a San Bastián, la violeta en mano, la flor de, no es la flor alpina, pero es una flor de los Alpes, como quien Una dice, flor- la montaña. Una fiore là. Mentre lì che l'Epifania ven lì per il 6 gennaio, Sì. almeno che noi ve le si insomma lo regi. Lo regi, ma, sì. La festa lì non la festeggio un po' diversa. Cioè, A Sant'Antoni fa il punto, San Bastián il rumbo. San Antonio hace los puentes
San Bastián los rompe. Chapalí. Chapalí. Qué traballucho. Qué trabajo. Llené Sara al grano. Así que pasto, como quien dice, hierba de enero, cierra el granero, llena. Rompe para él. Llené Sud, gran per tu. Enero seco, trigo para todos. Que sería, Rápido la tarde. no, pega, pega. Venga. Pulver llené, es larga el granero. Polvareda, como quien dice, digamos así, viento con tierra, en enero hace ancho el granero. Seria per noi entre il mese di luglio e il mese di julio, che ve le sì, non può dire che il gran faccia pa manca, che feisa, No. no, che feisa nasù, ¿Qué feisan así? niente più. Gené lasagnine galline ante il poulet. El pule, el gallinero. Así que Manca il gallinero. enero no deja ninguna gallina de gallina. Ahí mancha tutte. Gené fa i punt, fervé il rum. Así que bueno, enero hace los puentes, febrero los rompes. Chi cavela vei en bun allí, che lo pianta el gené. Así que quien quiera tener una buena plantación de ajo, tiene que plantarla en enero. Bellesì diceva che spiantava per cosa, come l'è? Per il San. Per San Juan, Per San Juan, propiamente, Paulín. che il primo dice parei. Poi viene di Dio para él. Paulín, vamos con el mes de febrero. Il secondo mese dall'anno. I proverbi et ferver. Il mese più corto. El piqueur. Il mese più corto. Che dai una sui mia, el mei. Allora tutti importanti. Cioè, Sa fa brutto alla candloira dall'inverno suma fuori, ma sale bene o attira bene chi continua a mostare. así que si hace feo para la Candelaria, del invierno ya estamos afuera. Pero si hace lindo y tira el viento, él va a seguir mostrando los dientes. Pancura dai tavia. No. Alla candlera un'ora intera, mesa al mattino e mesa a sera. A la Candelaria, una hora entera. Media a la mañana, media por la tarde. Alla candlera metà granè e metà fnera. La fnera sería como el forraje, Pablito. Ecco. Así que bueno, para la Candelaria, medio granero y medio forraje. Medio de grano y medio de forraje. La riserva già lì a metà. A metà. A insomma, metà. A San Valentín la prima le dausini. La prima sería la primavera. A San Valentín, que sería el 14 de febrero, el día de enamorar, sería Paulín. Sì. La primavera ya está cerca. Ale lì. Santa Agata fa curi la biarla. La Birleta sería como el arroyo, como la Santa Águeda, como que llena los arroyos. ¿Cierto? Sería una vialera chita, Sì. un arrosito. Un arroyo chico, La fioca fervé mes liame. El mes liamé, el liamé sería como un abono, Pablito, ¿no es cierto? Sí, sería el barún, el montón del pasto, Del lo estiércol. che nostri piemontesi ci dicevano la drusa. La drusa. Aspetta mese, lia, drusa, il barún lì, il liame o il drusè. Bien. Però ve le si dice il liame. El liamé. Bien. La fioca fervé, le galline la porto via con i pe. Así que con la nieve de febrero, poca nieve, porque las gallinas ya la llevan con los pies. Bimpo. Unas pisuñales. Sì. Passa n'incarlevé senza la luna fermé. No pasa carnaval sin la luna de febrero. Diciamo che per picche il carlevé, il carnaval, así in marzo, ma la luna è ancora da un mese. Del mes andaré. Almeno per la capisco me. Mico. Fervé sì, erbe per tutti. Febrero seco, pasto, hierba para todos. Pinema fervé, empinisse il granè. Lluvia de febrero llena los graneros. Ah, va bene. Vinceira. Vinceira. Facile. Picceira che parei. Luna fervé, venta pue.
Eso es un trabajo que por ahí a veces no sabemos, no estamos por ahí basta instruidos. Luna de febrero hay que podar. ¿eh? Venta pues. Por eso a veces decimos, ti scordi lì che una volta avevi fai una programmazione con tutta la fare la luna, quando Sì. attaccava fece la luna, quando era piena, quando da meno, tutti i travagliucci che antafè e che antappa feco. Sì, 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 sì. Seconda luna come fai salam, Tutti quanti l'hanno sopravvissuto. salam sul travaglio. Guarda. Passate una vendetta, Sì. viene spiega. Volin, si toma con marzo, El número 3, los proverbios de marzo. la fioca insulina dura dalla sera alla mattina. Poco e niente. Poco e niente. Así que la nieve de marzo dura de la tarde a la mañana. Poco e niente. Poco e niente. All'annunzia la vacca fa la trippa. Pa' facile capire questa situazione. Sì, che non avevo informazioni. All'annunzia la vaca fa la tripa. ¿Qué quiere decir? Para la anunciación, que sería por ahí más o menos el 25 de marzo. 25 de marzo, como quien dice, la vaca va al toro, queda embarazada, queda preñada, como se dice. Fa la trippa, vita il tripun grossa, fa la panza. Fa la panza. Fa la panza. Na di sa che lì Mai sentito. No, Mai sì, mai sentito. Mai sentito. Eh. Març sud e abril bagnà en pinisuttina e granito. Así que marzo seco y abril lluvioso, húmedo, mojado, llenan las tinas y los graneros. Pique bien. Allora che se aprile bagna a piede, va bene. Va bien. Va bene. En març chi canà va descalç, ma d'abril chi canà va vestit. Pinte barba, Pinte Para barba. así que en marzo el que no tiene va descalzo, pero en abril el que tiene va bien vestido. Belli tira fuera la giacca, Treu pure la guardaroba un po'. Se març atruna, butari e arbi cattuna. Así que si en marzo truena, ya hay que prepararse. Hay que comprar barriles y contenedores. Va a desembunar. Va a desembunar. Che la fai la disassi? Non sta lì Beto Sacchetto perché chi è il Beto Sacchetto? Sempre da Satana. da Satante. Sì. Ma has vist che sempre con la roba da mangiare, da bevi piemontesi, insomma, buona. Quan març fa abril, abril fa març. Así que cuando marzo hace abril, abril hace marzo, all'incontrare. All'incontrare. Març la maglia di come l'altro. Marzo alla pan di come l'altro. Marzo no tiene un día igual al otro, diverso. Una cosa che più o meno, se bien che il proverbio sia lei del Piemonte, le sia, mia compo che se uno passa a fare del voto a frei, març sud e abril bagnà, fortuna calcalà sannat. Así que marzo seco y abril húmedo, lluvioso, mojado, como quien dice, fortuna para el que ya sembró. Io da semmare prima, la suitina davia sembrare. Perché vuol dire che magari dopo ti interessa bene. Le già tardi. Vemos con lo del mes de abril, y proverbi dal mes de abril, diciamo per ahí, Paulín. Idoma con il mese d'abril. Abril fa le fiori e marzo fa l'onore. Abril hace las flores, marzo tiene el honor. 1, 2 e 3 d'abril marco il tempo per 30 di. 1, 2 y 3 de abril marcan el tiempo por 30 días, per un mes. 3 días y 3 primi di d'abril a marco il tempo per 30 días, marcan el tiempo por los 30 días restantes. Come va a fare gli Guardati. Sì. Bel proverbio. San Giorgio fa rendi i torti. Así que San Jorge te hace rendir tus errores, Paulín. Para que 20 minutos que echamos la urbi in vez di
che stia, come dici te, che stia Ciamalone. San Marc Fasciode y Bigat. Y Bigat son los bichos de seda, Pablito, ¿no es cierto? Sono sì, in sé di bestine che producono la sera. Así que San Marco hace salir los bichos de seda. Que una volta durava tan la gente al Piemonte, Sì, Ten, sì, sì. diran che sa incur la costuma lì da ten chi Bigat chi vescetta di. Mi sa qua, però ieri era una furba, fan travagliuccio qui. C'è una cosa qui che facían acá, As facían acá. as facían acá, proprio qua. A San Marc y Bigat en posición. Ya están en procesión. Todos son ya. Son ya sorteos. Sí. Se el cuco ven prima del tron, el an ale boom. El cucu sería un pasarot, Paulina. El pasarot. Un pasarot. Así que si el cucú viene antes del trueno, el año va a ser bueno. Cuando el persie ale fiorì, tan le lunga la noche como el día. Como el día. Así que cuando el duraznero ya está florecido, tanto es largo el día como la noche. Cuando el duraznero está florecido. Una cosa que acá le ve, una pianta cuando fiorís el persie, el duraznero, qué lindo que es verlo florecido. Una maravilla. E da noi bellezia fiorì sono stemberi di la noi. Però. Insomma, più o meno, una di san proverbica per qua da te sia a nostra zona. A nostra zona, Sì. proprio para Se l'aria tira pa en Semana Santa, per tutte l'anno svanta. Svanta, soffia per tutto l'anno. Absolutamente tutto l'anno. Así que si el viento, como quien dice, no tira para Semana Santa, va a soplar por todo el año. Mega Semana Santa sufre un poco. Meica sia me. Meica sia me. Come fa la ramoliva, fa per 7 dominiche alla fila. Esa es una disa que se usa mucho acá, como hace el domingo de Ramos, hace 7 domingos seguidos. Ahí es valia papa. No. Vale que como hace el domingo de Ramos, normalmente los 7 domingos seguidos no le erra. Sì, è una disa che proprio che stasera visio, sempre. Cioè, Sempre. sì. San Giuseppe e San Marquet, l'antui due so invernet. So invernet. Tutti cittadini. Acá decimos el veranito de San Juan, Sí, decimos, decir sí. de Argentina. Así que San Jorgito y San Marquitos tienen los dos su veranito. Sono invernati. Su inviernito. Abril, la 30 di. Se piovesse a 31, faría mal a Jim. María mala lluvia. Así que bueno, abril tiene 30 días. Si lloviera 31, no le haría mal a ninguno. Belli analizzare Bill Piemontese. Vin piemontesa. Proprio che sveglia le mesta venta cabana. Venta Cavagna e mai contento come il piemontese. Insomma, parecchio. Perché sapevo 30 e l'avesse più di 40 sarebbe bella. L'avevo più di 40 e 50 e sarebbe covina, Insomma, fai talento. Mai contento. Insomma, fai del Bosli. No va Paulino con i proverbi dal mes de maggio. Sì. Mas urtulán, tanta palla e poc gran. Sería mayo, ya estamos hablando del veranito acá en Argentina, ya estamos hablando del verano acá perdón, estamos hablando el verano en Italia, el invierno acá. Ecco. Al contrario, sería bueno lo que nos pasa a nosotros en enero, que por ahí en la huerta, en la quinta, ¿qué hacemos? No tenemos casi que sembrar porque se nos va todo en vicio. Esta disa es así, mayo para el que hace la quinta, mucha paja y poco grano, poco producto, como quien dice. Proprio parecchio. Mas sec, gran per tu. Mayo seco, grano para todos. Ante el mese de maig, alle meica piova mai. En el mes de mayo es mejor que no llueva nunca. Març
Iubus and herbus. Herbus, mucha hierba. Tanta Sapieu tanta erba. Dai, Dai. tanta erba dopo. sì. Però la produzione, ad esempio, come dice Stia, va ambissima. Ah, bambise. Che stia le bene, che il proverbio sia le Sì. bene, però le bene. Cantapieu a San Flip, el viñulán a Sfarri e el pover a la Padamanca del Río. Chápale, Chápale. Hay fapada manca. Así que cuando llueve a San Felipe, el que cultiva la viña, digamos así, el viñador, se hace rico. El que tiene la viña se hace rico. Y al pobre no le hace falta La Padanteca c'è niente a chiaro. niente. Vuol dire che va combina a chiaro. Eh, Va combina il povero. a tutti e due. A tutti e due. La piova di Mars fa crescere i petacci. Y Petacci es una clase de yuyo, ¿no? Ma che noi bellissimo l'uomo fa. L'uomo Le stupisce che l'uomo fa perché è bellissimo i campioni per te. No, sapevo i piemontesi in adunga dei nostri. Quindi, andiamo con i proverbi dal mese di giugno, La metà dell'anno. alla metà dell'anno dobbiamo parlare, Come fa a San Medard fa per un mese e un quarto. En cuarto. Sería, si llueve como el día que hace para San Medard, hace un mes y sería un cuarto, sería una semana, unas mangas sería. Proprio per lei. Como el día que hace a San Medard, hace por un mes y una semana. ¿Sé por qué dice a San Medard? No, perché all'in non biblico, sì, Saran Sanda, Calodoro, abbastanza la gente. abbastanza la A San Barnabà va sie il prato. Para San Barnabá tenés que ir a cortar el pasto, la A hierba. portar la hierba. ¿eh? La pieva, il gin, fa bella la viava e cattiu il fen. La lluvia de junio hace linda la viaba, que sería la avena, pero feo el forraje. Creo il formaggio. Proprio para Paulino. San Pere e San Paolo pius 30 di sundanos. Así que San Pedro y San Pablo lluvioso, 30 días son dañinos. Per Son malos. San ventapaca pieva. Venta paca pieva per carità di Dio. Cafugna e bei di. Cioè, per mangiare un po' di carne alla griglia sarebbe bene. Sempre ben, sempre ben. Entonces, Paulín, con el proverbio, estamos haciendo una programación hoy un poco especial con los proverbios del Piemonte, que por ahí algunos los aplicamos también nosotros acá a nuestra región, más de uno lo hemos escuchado, que por ahí tiene que ver con los santos, que tante volte Paulín adoravo il nome di Sant per la gente, Ah, perché il dì del Sant, che dia la nazione? Il dì da... ne acabo il Sant, Sì, tanta al gente. Brasil sacco il Tanta Sant. gente, a Sarnino Pagni no, ma No. nacivo Al calendario. Guardavo lì, il Santa era il nome. Sí, una vez era, la verdad que, magari para el primo nome, ma il secondo nome, allì hai da Rio Sacco, Pobre, más la gente del bote y tocaba ogni no. Oh, madre. Así que bueno, estamos hoy en Ale para la Pare con una programación especial, haciendo una programación con los proverbios piemonteses, como les decía recién, que muchos los vamos aplicando, los hemos aplicado, los hemos escuchado aquí de nuestros padres y de nuestros abuelos, Pablito. Vamos con el mes de julio, A Santa Maddalena la nus le piena. a Santa Magdalena, la nuez ya está llena. Vuol dire che il frit la fase. Alla fase, Alla- proprio para ahí, Pablito. San Giacomo la butta. Santa Ana la destupa. Que está bastante conocido. Bellesina di Giuse. San Santiago tiene la botella, Santa Ana la destapa. E lo che aspettiamo quando arriva a Castagiunsina è che Sant'Anna destupa la butta. Sempre. Sappiamo a Sant'Anna, più un mese e una settimana. Con Navisacas dobra bastante, a decir, Paulín. Si llueve para Santa Ana, llueve por un mes y una semana. Pa capieva tutti i dì, ma che il dì alle brut. La pieva di Sant'Anna le tan mana.
Mana, in tal caso sì seria come se fece una cosa buona, bondadosa, diciamo. Perché Quantità, insomma. mana è una parola piemontese, italiana, castiglia, viene dalla Bibbia, la mana che dai il Signore, tu che leggi la Bibbia. Tu che della Però non la puntata, la puntata, dai l'abbondanza alla puntata. Bien, bien. Anduma con el mes de agosto. Vamos a seguir, Pablito, con el mes de agosto. El mes d'hivern, D'hivern, Tinga del mes d'hivern. Bellissimo l'Argentina il mes d'hivern que fa ben mal perché il dì del nord, il dì del sud, la terra, il fume che s'arrabbia perché per fa manile ca ben pulite e sale la porta, giusto tocca a te la destra sotto la porta perché entra La terra terra fa se stessa. e barbotto tutto il dì. Sì. Sì. Perché tu capà pulidea niente, Sì. non lo tocca limpiare la nostra. Ma tu che capì che incontra il tempo, a scomando da solo. Scumanda. Sì. Así que bueno, andiamo con i proverbi piemontesi del mese d'agosto, Paolino. Dal numero Agosto prepara il mosto. Il mosto è il motto. Agosto prepara il mosto. La pieva d'agosto a miel e mosto. La lluvia de agosto, miel y mosto. Para que haber bastante bien. A ben bene. Per aver mosto, sapa la viña d'agosto. Para que andar a trabajar. Así que para tener mosto, ya tenés que zapar, limpiar, pasarle la zapa, la sada decían, una voz de acá, al viñedo. Embranca la zapa, hay una canción. Embranca la zapa. Branca zapa. Sí. A San Lorenzo, l'uva a Tens. Atens, ya agarra color. Para San Lorenzo, la uva ya empieza a agarrar color, Pablo. Bellería vita bella. Taca già a pintare, ma di su mancatina. Ascolta che sti secca le bene, se a Piero a San Lorenzo l'encuoten. Así que si llueve a San Lorenzo, todavía estamos a tiempo. Se a Piero a la Madonna, sería la Asunta, all'encubuna. Así que si llueve a la Asunción, a la Asunta, como quien dice, todavía es bueno. Se Piero a San Roque le buna ancora un poco. Así que si llueve para San Roque, todavía es un poco bueno. Se a Piero a San Bernardo le già troppo tardi. Así que ya si llueve para San Bernardo, perdiste las esperanzas ya. Se Piero a San Bartolomé la pieva va más pipín a la 20. Así que bueno, tenés todas las opciones, Pablito, ¿eh? Para San Lorenzo estamos a tiempo. Para la Asunción todavía es buena. Para San Roque es buena, pero un poco. Para San Bernardo ya es tarde. Pero si llueve para San Bartolomé, sirve nomás para lavarte los pies. Vuol dire che lo che lasciano là la pieva fa poco. Niente. Poco e niente. Assar papa niente. Entonces, con le disà i proverbi da Stember, Paulino. Dal mese da settembre. Dai. Da settembre, Madonna delle Marende. Así que 8 de septiembre, que es la Natividad de la Virgen, sería la Virgen de la Merienda. Una buona marenda. Una buona marenda. Sì, non parla costume fe la festa lì, diciamo. No, però... La merenda, il dì da Lecce fuma la festa, ma fe che il tragat lì da... No. Una buona marenda piemontese aveva sempre a tagli, una fetta pane, salame, formaggio, a manca mai. No. Per San Michele la caut va in cielo. Así que para San Miguel el calor ya se va al cielo. A San Michele la merenda vola al cielo. Vola al cielo. Así que para San Miguel también la merienda. A par via. A par via. Brai e tela. Emlum de settembre son pa bun. Así que pantalones de tela y melones en septiembre ya no son más buenos, Paulino. Urenti branche. Che si analizzare proprio da là per il Piemonte, avendo il freddo. Cantatruga de settembre, el vin versa dal butal. Así que cuando truena en septiembre, el vino ya está rebalsando, como quien dice, del barril. Vuol dire che va svenetando. Va svenetando. Va A ver si boom, c'è proprio para Pablo.
Seguimos con octubre. Dai, Va bien, ¿eh? va via. Va via i mesi e va via colore, Paolino. Alle cretine. Chi la cura, a forma pa. Se fa bene a San Gal, arriva fino a Natale. Así que si hace lindo para Sangal, che all'Ensan che per sia le patan conosciute, ma dobbiamo leggere un po' di informazione all'Ensan abbastanza importante e dice que si hace lindo para Sangal, la lluvia llega hasta la Navidad. El tiempo lindo llega hasta Navidad. Marca punte. Marca punte. punte. Molt o sud per Sant Luc venta samnet Tutut, Así que húmedo, seco, con el pauta, con barro, lo que haya, para San Lucas tenés que sembrar todo. Avei tot finito. Campa pure le smencalas. La semloira ardrissà. Ah, sì. Tot semblant. A San Simón, la ventaina ante el cantón. Así que para San Simón, la ventaina es el abanico, como le decimos acá, ya hay que guardarlo, como quien dice. Quand s'intra en l'autobrina, el vin en la cantina. Así que cuando ya estamos entrando a octubre, como quien dice, el vino ya hay que rizarlo en la bodega, como quien dice. Tutto dentro la cantina, la bodega. Per novembre, Paolino. Ora il mese, il mio compleanno. Bien. Ai Sant, manisa e guanti. Para los santos, como quien dice, ya la manta y los guantes. La manisa, cosa sería come una manta, un sopra per il sì, Sì, la manisa dice che per le seconde una maglia maglie lunghe, una roba spessa o lo che noi ve le si insomma una manta, un poncio, alle pari anche una parola tanto durale, sì, però la disa alle pare. Ai santi i gran semnà e i fruit acá. Para los santos, el trigo, el gran ya sembrado y la fruta en casa. A San Martín, ogni mus alle vino. Para San Martín, ya todo el mosto ya fue vino. Tutto vino. Partidía. L'estat San Martín dura 3 días en Tuquetín. Así que el calor de San Martín dura 3 días y un poquito. Un pochettino. Vedi che si fa cauta è una casualità. È una casualità. San Martín arriva l'inverno le per la strada. Per la strada, está en camino. Así que cuando ya llega San Martín, el invierno ya está en camino. A San Clement l'inverno butta il prim. Así que para San Clemente, como quien dice, el invierno ya te da un indicio de que está llegando. Pone el primer diente. Anche pure a fronte la roba spessa. Visca pure il cammin dal feu. Sì. Se l'aspat bosco, da sicuro tempo te ne va recién poco. A Santa Catalina le bestie alla casina. Para Santa Catalina, todos los animales a la casa. Y el resto para otra. L'istà Santa Catalina dura dalla sera alla mattina. Así que el veranito de Santa Catalina dura de la tarde a la mañana. A Santa Catalina la fioca es la colina. La colina. Para Santa Catalina, la nieve ya en la montaña, en la colina. A casa Fiuqué. A Fiuqué. A Sant'Andrea l'inverno monta in Careggia. En Careggia sería como que se está arrimando, acercando, Paulino. La traducción propia all'espagnolo è la calzada, camino, como el camino que se encamina. Así que para Santa Andrea, el invierno ya como que ya lo tenemos. L'elicattia. L'umandrina. No, quindi già da dicembre, Paolito? L'ultimo mese. L'ultimo mese dai. Il blu mai mangiato in inverno. Los lobos nunca se comieron el invierno. Una bella risata, sì, L'inverno le fa visiare. Se lo fa pa presto, lo fa tard. Que en ti última las tuviste
l'inverno alla faru squadre parai, Sì, sì. Perché bene sì, l'Argentina el primero de mayo siempre hacía frío, arrivava l'inverno. E ora la stuvit che la Frey arriva quasi sempre alla fine di marzo e i primi di da giugno, Sí, los últimos días de mayo y los primeros días de junio. sì, sì. Però dopo continua un po' A a continuo, settembre. cioè, Le volte per noi, bene sì, arriva a settembre e siamo ancora con la giacca a metà, una ya capital. Así que dice que el invierno no es mentiroso. Si no lo hace temprano, lo hace tarde. Ma che lo fa? Come dice l'auto di Sa, il lui non Mai, ma- mai mangiato. mai mangiare. Come fa a Santa Viviana, fa 40 lì e una En settimana. Almanga. Así que bueno, como hace Santa Viviana, hace 40 días y una semana. Santa Barbara e San Simon liberene dalla losna e dal tronco. Dalla lorna del trono, Guarda ti. Así que Santa Bárbara y San Simón, que nos liberen de los rayos y los truenos, Para que con que vean la tormenta, sabemos allá aquí caluma la prega, Paulín, Tocca pregare questi due santi. Aquí te doy Santi, Sì. Le farabul lì con la sal, un lapia, Ah, sì. tormenta, para ir chamuma Santa Bárbara e San Simón. Sì, sì. E per aí in compagnia di Cadamanca un po' andeva, va detto tipo sale Va detto come la sale là. Sì. Sì. La Pia e Santa Lucia, 40 di Parigi. María. Así que la lluvia de Santa Lucía prepara los 40 días próximos, siguiente, como quien dice, Paulino. Più o meno vuol dire che come ha fatto a Santa Lucia, fa dopo per 40 Per giorni. 40 días. Santa Lucia è il di più corto che sia. Santa Lucía, el día más corto que hay. Que bene sì, asdora la lluvia salía andista, bene sì, saría l'inverno, Sì, sì, sì. Una cosa per aí, Paulino. Prima di Natale la freid fa pas mal. Da Natale in là la freid le passa. Así que antes de Navidad, el frío no viene tan mal. De Navidad en adelante, el frío ya pasó. Finit fene. A Natale il dì si slunga al pas del gallo. Pian pianín salía. Así que para Navidad, el día se va alargando, como quien dice, al paso del gallo. Non è di sia, è il contrario. All'incontrario. Sa cosa scrive? Proprio. Natal el fe, Pascua y gelo. Así que Navidad, el fuego. Pascua, el juego. A Natal y Yacín, a Pascua y Musquín. Y Sansarín. Y Sansarín. Así que para Navidad, los hielitos, como quien dice, y ya para Pascua, los mosquitos. Los mosquitos. Ah, Madoy. a primo il Musquín a primo. A Natal el Sulet, a Pasqua i Pisunet. I Tisunet sarebbero come tutte il braccio boh sería, Sì, lo che noi in Castilla diciamo los tisones. Los tizones, Los tizones. Así que para Navidad el solcito y ya para Pascua la leña prendida. Et sember gelat a va pas despreciar. Diciembre helado no es despreciar. No. Massa en mes anell con la luna chi calà due vacche canavenda luna. Esto es también una disá bastante conocida. Sì, me le si la decía. Así que para misa de medianoche con la luna, el que tiene 2 vacas, que venda una. Els vei que l'any va pagar si tan buca. Va ese dan gram. Gran, Tu che vendes la metà lo che dà. La metà du calà es drissa per il sol. Sì. E tu arrante come il pelle. Come il pelo. Paulín, hoy una programación especial con los proverbios piemonteses. En una de las grazie torna a nostra amici Mario Martina, Sì. dal Piemonte, che là stairine tante paroline che neanche ve le sia la sapevo pa, che sono parole che sono da disà che a sdovravo magari sarà
cent'anni andare, Sì. che qualcuno hanno sparito, más de una seguramente già se perdieron. E hai cose che belle in Argentina come l'erba lì cattiva che l'ho nominata, gli fa tante cose, però come sempre disumane, Mario, ne hai tanti che sempre scritto al pedo del canone Al pie del cañón. per nostre domande. Sí, así es, Pablito. Así que bueno, agradecerle. Anche Paulín, tante disà, tante proverbe che i duruma belle sì, Paulín, Sì. Mi dia paura che tutti questi proverbi sì, all'hanno portati nono, Cioè, ma te però chi caduro una bella quantità. quasi 150 anni da re, all'hanno adattati alla zona delle sì, attraversare l'Eva e noi in che duro ancora. Ai duruma. Allora Luca De Paulín, l'affare da crede o da sciupè, credere o reventare, una cosa para seria. Perché laggiù, chi di sa sì, laggiù sono dal Piemonte e di una parare nella montagna a 2.000 km. E là arrivabile sì, un'alta mira di una parare in alta terra, e senza montagne, senza niente, e la di già a pesco durece. Sì. Una cosa que es súper extraña porque por ahí estamos hablando de unos proverbios que trajeron hace más de 100 años, como quien dice, aplicados en Italia, y se vinieron a un país nuevo, a 12.000 kilómetros, y se pueden aplicar acá también. E perché continua a dire Noieti, ti immagina la quantità di volte che l'avranno dillo per Dio, per anno, per anno. Perché l'hanno stato la memoria della gente. La gente. Proprio per lei. Bene, come alla fine della programmazione, come sempre ringrazio tutta la gente che ascolta la nostra programmazione, che condivide, che comparte la nostra programmazione, anche Paulín, la gente che gnacca il deal, butta il deal e fa commentare, tutta la gente fa commentare, vanno a venire un paio di chiare, la lì che la via spiantarsi con il muchachito, Sì. No, argomentati sono più che importanti. Perché sempre c'è il riso e non fanno prendere. Sì. E anche da Susi Paulín tanta gente sicuramente che andranno a scoprire per provare perché ne è una quantità, una bella quantità. Noi ti ma le sue napa. Bene, se Dio vuole sarà fino alla settimana che viene, sarà hasta la settimana che viene con un'altra programmazione dalle parole a fare, Paulín. Più mal buona cupe. Andiamo via. Sarà fino alla settimana che viene, quando il numero torna sì, abbatte il tacco. Se sentuma. Ciao a te. Ciao. Auspician Alle Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Noi suma gente emprà, però quando agli la fioca noi snastuma ritirà e struma in compagnia ant piola su tacà. Pan salame un po' per pute